Hadis apa kita baca, teman-teman? Iya, menuntut ilmu. Coba gimana bunyinya? Menuntut ilmu itu wajib setiap orang Islam. Menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Thalabul ilmi ala kulli muslim. Menuntut ilmu Gimana bunyinya? Alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib Setiap orang Islam. Rasul. Ala kulli menuntut wajib bagi tiap orang Islam.